Any committee the your leading application lebenta o yele any election MLA ajar pauli. Jadi yo ya application yang ga wanar tiang aku ada apply rumah ada wan lendo uman sitting embassy. Niten yo igu application rumah mulai period wa to RJY constituency. Niten gawaliwan da yo iga application rumah nujor kisungo nagniga form ko ya mulai sitting embassy haganiga semajat. Jadi dia yo ini application lately da campur kari dapat banyak ini application yang ki da cemiwa da pendep ki ya jingkwa akan constitution yang parti da yang ini application yang ki da pai ki seganiga state election committee yo ega yegi mando le gani kat kam constitution ka article khatra ka clause ko so the nang MSR ki prison go rang yangi ite to yung ga lera liang waga nyau anurem constituency em ke jikermen yung kam ke parti wa rable baha chu go ban ye keni ke san snem ko de dep dekat kamu ada kenal sekretari itu ya kini application da yoi bad upha no iki siselong ne bentaga approval ni yongga state election yang ini kan siselong da heji to ini i kam ke parti deman ni udah lai cekmat upu krei na warok nyau teli kini kisit ko em napoga west east dan tiayongi da kamtam ko west dan tiayongi da live high cekman kan ni da kete cekermen wa parti UDP ne benta new election go one ulek bahago ban ye kan ni election ko da dep ina kalian ke Juai constituency the create jubor med musim kenang yo ke UDP wan ke jing job yang UDP hau news nam arajar arholi pi pai bat terpat wa korchan piteli telai kenang yo uman ke job ko open uman le kasekhi ye kiwi tuan di parti kat kamuman ni wedep kawan ketang i ke janteu ro babi ndai hau news nam Lada kaya UDP wan kahai bor, lau kelan na dong cedong. Ti UDP hakenika election kodang wan ka parti kiang uyo set horok ki konstituensi ki kandidat kiang hiji por le em ki jingkermen wa ke UDP hapo ke district yang uthau record ke sisen khamtam na po ka Western Hill district horok konstituensi yulti pois ke thong kamada man ke jing pengkre yang ku janai kini ke jing pengkre nei bentani arjar apole mi tangan ka liang yang ke sengkan thai da perchangi da do ini wada dap wo pengklan ya ka parti wat ngai skema le nei ni chakman yo kre chitom choi ha ke liang ke sengkan thai da mg committee ku per unit ku per da pen skemi da mai te yo kur ro iki bau duai blai ki yo blau em wiki em lang wiki na do negasngi bat hado wapoi kita kesngi ko le ki yo i ke jing job em rom hawro benta yang kani ka jantia yang